ungathola ibhora sometimes ungabhasi khabele egedini yeah and it works and kwasebenza ke nana ngikona cause kwabayi one pass from our own half nakiwo umuntu engampasanga ngamthola lokho isaligcinile ibhora akhatha back akhabele egedini kanjeni ibhora kona eseumbi wake phezulu kwabantu abaningi ngiyastop ibhora line ngimkhangela umuntu ena lesememezi nje so into le ngake lesifisa sokuyikhuluma sengiphambili ukuthi ngathethwa umuntu maybe emphila naye yabo but anyways akuyapho nje atmosphere isichangeile aqalisa ngafa be dynamos ukuphuma umsindo engawuzwe emashona le njengale umsindo iBF yasinda phela futhi asi iyasinda iBF ukuthi ukuthi image la wabuya second year Ajax okay ukukwan wankuza first year uready second year alright then kulo truth kulo zinto bathi kwasuthi kulabadala bethu abahluphayo samandlo abanye sibakhohle phela ibasihlupha sibilo ukuthi la yabona sometimes la unca wathi yawona bese ngabafana nxa ubona ngambona ubaleke but is on safe into yakho yabe right because yabe ngafuni ukubona usezinto eziphuma endleleni so la uJenina lengabe ngihamba la ukhona kule role abedlala yabe awayidlala so like city makhokho community certain group of fathers but ukuthi athina enyanga ngikubone like kasuze cha umfana omncane lo kavunyela vele lathi sesikwazi ukuthi kavunyela ukuthi umugwayi ngathenga ibhiya kabonakali vele ethola ama substances kanjalo and then nxa engakhulile mentality yakhe ukuze eziqalisele yena yedwa yathi nje I don't associate myself with this. I think that's a good mentality and it helps the community kakhulu so when you I am empemi kudasi senathi ukunatha amazena but sengabe nathi utshwala angizange ngathi yena sengabe natha but uyakumbona abazombone nathi but asikocala beunatha phambi iminyaka yokunatha sengayilila sephawu yavunyela ungene kodwa lokho kulalo kanti abe makhokho bama players esela ukubona natha selile properly ayikho ngosamandlo yedwa la unje so umuntu engihlonipha ukuthi anyeke ngenze izinto phambi kwakho kakhulu into yakho yasukela ku uklemini ngasemncane because into lapho lifundisa umncane yeah charity begins at home so ingabe azayisa kufunda